Ngo ni inyeshyamba za M23 zimaze kugenda zandika amateka muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko amahanga yose bayahuruje ndetse bamwe na bamwe bakemera gufasha kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bikanga bikagenda bigaragara nk'aho biri kuba iby'ubusa. Babwira M23 kurekura uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye yamaze kugenda yigarurira, ndetse bikaza kurangira bibaye iby'ubusa. Nyuma y'uko M23 mu minsi yashize yagaragaye nk'aho yemeye ibiganiro hagati ya leta y'Kinshasa, ariko hari by'umwihariko za Walikale yari yamaze kuba yahakaba, ariko yagaragaye irimo ikuramo ingabo zayo. Ariko bukeye bwaho hagaragaye inkuru mbi cyane ku basirikare b'Abarundi bihaye kwigabiza kano gace ka Walikale, ariko biza kurangira izi nyeshyamba za M23 zongeye kuhakorera agatendo, ndetse barongera baraharwanira nyuma y'uko M23 yari yamaze gutangaza ko ihavuye, ndetse ishyize muri bimwe na bimwe mu biganiro bagiye kwemera gukorana na Antoine Felix Tshisekedi. Antoine Felix Tshisekedi ukomeza kuvuga yuko rwose uyu mutwe nta kabuza ari umutwe w'Abanyarwanda, ndetse ko rwose ari umutwe Perezida wa Repubulika Paul Kagame yohereje muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo bimwe na bimwe cyangwa se mu byavuzwe barabizi bamwe na bamwe ko rwose uyu mutwe wahoze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari ibimenyetso bimwe na bimwe bigaragaza ko uyu mutwe ndetse ari abaturage b'Abakongomani bari muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nabo ubwabo barabyivugira ko rwose batayoberwa aho bavukiye, ahubwo bo icyo banga ari ukuyoborwa na leta mbi cyangwa se leta y'igitugu. Ni nyuma y'uko Antoine Felix Tshisekedi Kilombo yakomeje kugenda atanga itegeko ryo kwica by'umwihariko Abanyamurenge cyangwa se abaturage bavuga ikinyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba baturage batari bakeya rwose barishwe, ndetse bicwa n'ingabo za FARDC aho babonye umuntu wese w'umuturage uvuga ikinyamurenge cyangwa se w'umunyamurenge cyangwa se by'umwihariko uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, reka mbivuge mu buryo bworoshye kugira ngo buri muntu wese umwe abe yabasha kubyumva. Uyu muturage yahuye n'uruva gusenya muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ari nabyo rero byateye izi nyeshyamba za M23 kugenda zigarura uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye. Abaturage bamwe na bamwe bagaragara rwose bicwa ndetse bashyingurwa, abandi ari n'abazima, ndetse bagaragaye ndetse batega amaboko ndetse basaba n'imbabazi umutwe M23 ngo bababarire ube waza kubatabara. M23 rero ngo ibyo bikayihereza motivation, kabone ko rwose ngo bari kwica abaturage babo, ndetse ko nabo ari abaturage babo. Umutwe wa Red Tabara nageze mu gihugu cy'u Burundi, Evariste Ndayishimiye we nawe ukomeje kumuteza umutekano mukeya muri iki gihugu cy'u Burundi, nyuma y'uko ingabo zose z'u Burundi yamaze kuzirunda by'umwihariko mu gace ka Uvira, ndetse avuga yuko nta na rimwe rwose kano gace kazigera gakandagirwamo n'inyeshyamba za M23. Kurundi ruhande kandi abandi bavuga yuko isaha itaragera rwose igisirikare cya M23 gishobora kuba ari igisirikare cya kabiri gihambaye hano muri Afurika, bitewe n'uko gifite umuvuduko udasanzwe, ndetse ko umuvuduko cyazanye nta n'ikindi gihe kigeze cyongera kuwugira. Ndetse Antoine Felix Tshisekedi bikomeza kugenda bimuyobora ndetse binamucanga, akaba ari nayo mpamvu akomeza kugenda agaragariza isi yose, ndetse afatanyije na Evariste Ndayishimiye. Saba gusaba muri inyuma, avuga ko ibihugu byose bimuri inyuma, nyuma y'uko yakomeje kugenda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akagaragaza ko igihugu cy'u Rwanda ndetse ari igihugu kibi cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizatinda kubyumva, nazo zitazifatiraho ziravuga ati igihugu cy'u Rwanda tugifatiye ibihano. Perezida wa Repubulika Paul Kagame akabigaruka agira ati uraduha inkunga cyangwa se uraduhereza buri kimwe n'usanga twarubatse stade Amahoro, uvuga ati twasahuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibicare biga barebere ibibazo biri hamwe mu baturage babo. Na M23 n'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni abaturage bahabaye kuva na kera, ndagira ngo barabizi 2012 uyu mutwe wa M23 by'umwihariko waraje nanone urongera ufata by'umwihariko kivuye mu cyaruguru Goma, biza no kurangira rero amahanga yose ahagurutse arasa kuri uyu mutwe wa M23. Biza kurangira uyu mutwe uhungiye mu gihugu cya Uganda ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yo kwiyubaka bano baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo nibo ba M23 barashaka kwishyira kwizana kwa muntu, dore ko leta y'Kinshasa yagaragaye yica abaturage ndetse b'inzirakarengane, bikaza kurangira umutwe wa M23 kubyihanganira byanze, ndetse ugafata
ukemera gufunga umwuka ukaza kurwana n'iyi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi agomba kwicara akiga ndetse akaganira n'abaturage biwe, ndetse cyangwa yaba atabishaka intambara bityo igakomeza mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.